Abakazi abakirize kwerakira naba bukuruga omukyaro kyakaragara muyogereze kyakarinda kitesa omuri Kabura abantu bajango no bagumisirize emihondano y'umumaka yakubaremesa bamwe bayikire nakubakwatara emihoro waliyo kyamanda sente ngabazokeza amanda wazinywa tagula munyo waka tagula sabuni tagula mafuta taina kyagula waka nkuraro omuntu alala ari kwenda kubatemagura ati nyuma amagezi ganshobire cyokora no kutaha nkuzo mubaka kiko banyango mufya bakamuruha sajja atukuba atufulumya atusuza bweru tatuwa buyambi abana balina okusoma tabafaako atugoba buli nnaku tusiiba wa maama mwana kikayishomeyo ashanga yo mushomesa nawe oliro mutabanguko ona niba ninga wono mukazi we alemwa kumanya ngo mwana ogu akabira banze kumanya cyakwa cyakimukiro bite ninga kizibe cyadizirada abandi nibajangwa abashija babo nibabakozesa nk'endogoyi abandi babagimesereza okwihamenda kifuba ogwabo hati nokusigara okukwirukanjira mu marwariro n'omukote z'ebyaro jindetire tata namu yajikwata yakora kitaraja sirengo yajaka haitu atongana yanya mukene waji yako ndimukene mwana wanje kanwe yajindete tolimba oyije mbasajja y'abahingi obundi abarisa obundi abamwe bine mishara konko shanga entasya yawe omu bantu abari mu family tino uri kujumanya kandi obundi nenshohoza tino ari kugerata tino ari kujumanya ebi n'ebindi ni bimwe abagimisirize ekitongole kya Forward na Propaganda Office okwika ombyaro ebi okureba yaba abasa kutungira ebyona omubazi ombi banywi era tebava mu bbaala naye mukubera nti tebava mu bbaala omukyalo oli mujulira ebiseera ebisinga omukyalo oyo yasinga okusakira abaana emmere kirala naye omwenge gwo gukyasusse twagaruka omurembe rwambara omulinkoli diocese kumugumwa gukonja kwatiraho omukyara amurundi ogu abashizire mukwegitira omukigombe kya Nkole Diocese Women Investment Association aduya ombugufu nkokubakesire ekyebembirwe Dr. Alice Mwesigwa mukyara w'oburebelezi wa Nkole wa Katanu Bishop Sheldon Mwesigwa ebyindiro byabo nukureba ngo babika sente bakivagura nyensya ebize kuguza ahandi omukazi akatunga magoba omuri akachi akakubabikire kandi okwamkwenda nitwa magara gitu ganyensya gabegarije maganana na makumentire y'unabiri kokabacha maganana na 20 kandi okutwa abona ba members abarufure beida mutakaje n'okwo kuhira myaka kinana ezindi zawe toshobora kutegesha byuko zirete n'abashija nabo bariyo nibija nabo bine kibina cyabo kurabira umufathers union nabo bariyo benda kora n'ecyoma cyori n'ebindi nkebyo nabo icyo ntitero muranga abantu bitu bakwatanise bakorere hamwe bagume batebo umugore mwe nyumwe bazi habiraho okushumisibwa ebyona viraburebezi bwa Nkole omuri cathedral ya Ruhara Nkole Diocese Women Investment Association aduya hati eina abantu bina 12 ombutongore Our TV West ndise Nyomo Gideon na Sunday K William